Biar hubata bapak nang ita haganupan. Selamat pagi, jana salam merdeka ma hubata haganupan. Bani panorang on, ipardingati hita aima tanggal 17 Agustus 2022, 77 tahun ma kemerdekaan i Indonesia tene. Tapi baima, ipukah kita lahuanta tap adung nasi holau marpawai, atau mengidani ombah pakon nalegan, ase parlobe onuskon hita lobe dirita. Marhitoni hatanine bata na lahu manise hita. Tapi pai mai ipukah kita marhitoni tonggo artonggo mahita. Bapa na isurga, terima kasih isombahun uhur nami hubamu Tuhan. Bani panorang on hamna tetap menramotkon goluh nami. Sonai huma menjagai hanami. Terlebih das bani panorang on Tuhan. Domba boy hanami puho. Jana boy hanami na lahu mamukah korja nami. Yondoskon hanami lobe diri nami Tuhan. Marhitoni hatamu nalahu manise hanami bani Rabu. Tanggal 17 Agustus 2020 on. Sekaligus ipardingati hanami. Aima kemerdekaan Republik Indonesia 77 tahun kon. Itongah-tongah ni Indonesia on. Ihapkon hanami doha ganupan panupakionmu. Jana pasu-pasumu halane bapa. Bani panorang on. Marasahap maham. Do masir-sir hanami manangihon ham. Amin. Diar bapi nangita haganupan, hatanine bata na ipa ondo subata bani tanggal 17 Agustus 2022 on, ay mana ibuat humbani ayat harianta, ay masada Petrus, bindu sada, ayat tolu das subani ayat opat. Sada Petrus, bindu sada, ayat tolu das subani ayat opat, nini sonon hatanine bata. Pinuji manay bata, Bapa ni Tuhan ta Jesus Kristus, nadok manuguhkon hita padua halihon, domuhubani bagal ni idop ni uhur ni, marhite parpuhoon ni Jesus Kristus, humbani namate, ase marpangarapan na mangguluh hita, ase bata sitianon na soraseda, naso martikas, naso ramelus, nasinipan bata inagori atas. Anggo bani bahasa Indonesia nini sonon. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Horas Bapak Inang, salam merdeka tene. Ya diar, bani sondahan on atau padong siol nomor pawai, tapi hatan ini bata mani sehita tokin. Aima marhitioni sada Petrus, bindu sada on, ayat tolu da subani ayat opat. Napatugahkon hubata bahasa kehidupan ini tidak boleh mati pengharapan tene. Bapak nang hita haganu patotu bani golu taon totu berwarna-warni do tene. Anggo didah kita mungkin spidol atau pe krayon ini atau pe kortas na berwarna-warni sohon ididah kanami ijon adong ia warna biru tua do posiai adong homa warna hijau muda. Dopo siay adong homa warna coklat, dopo siay adong warna orange, pakon dopo siay adong warna botar, atau besilopak nini. Dopo siay mungkin adong homa warna si birong. Iya tene, bani golu taon kira-kira hita berada bani posisi warna sunahado tene Bapak Inang. Artinya bani golu on makatahon bahasa hidup ini ada warna-warni kehidupan. Warna-warni kehidupan itu jingis do na berwarna-warni. Ketika mungkin kita memakihon baju, anggo si birong tumang terus doma sondahan on si birong, patar homa si birong, patar nipe homa si birong, patar nipe homa si birong. Senin, Selasa, dan Subani Minggu si birong lalap baju. Tapi hari memang mergati baju ai. Tutu malas do uhur ta mamaki ai. Tergantung tene. Tapi rado hita bosan. Tapi rado hita memakion baju mungkin anggo sondahan on ay masih birong, patar si lopak, pakon patar si hijau.
pakon haduan ni use ay ma si hijau tapi si rata, pakon haduan ni homa use si kuning, pakon si balawa tapi si biru, tutu kan enak do hita mangida, nyaman do hita mangida ketika baju ta berwarna-warni bani kehidupan ta sehari-hari, bani aktivitas ta sehari-hari. Tutu memang bani goluh ta on pe ketika hita lalap tertawa terus, marmega-mega terus tanpa adong sali-sali duka cita atau pe pusok niuhur, tutu hita pe rado gabe sombong tene. Halani haganupan malas niuhur. Atape ketika goluh ta, ibagas pusok niuhur terus, do manatuari tertangis, patar use tertangis, haduan ni use tertangis, halani buai ni masalah tutu lang nyaman. Tapi bani goluh on, ada warna-warni kehidupan. Anggo sadari yon, ay mamarmalas ni uhur, mungkin saja patar kita senyum. Atau patar bisa saja ada kejadian. Boy gabe tangis sita. Pakon boy, pakon nalegan. Boy do bani golu on. Totu warna-warni kehidupan on. Ini membuat kita gabe goluta on serasa nyaman. Bahkan goluta on penuh dengan makna tene halani berwarna-warni. Bani goluta on. Halani bapa inang hita haganupan bani panorang on, ipasingat hita maritiwan ni hata nine bata maritiwan ni sada Petrus on. Napasingat kon hu bata ay mapasal pinuci mana ibata. Bapa ni Tuhan ta, Yesus Kristus. Masih hita mandilo bapa hu bani ne bata, halani hita ay mapengikut Kristus. Kristus na mandilo bapa hu bani ne bata, totu hita gabe pengikut Kristus pe, maningon mandilo bapa hubani ne bata si mada goluhta. Tapi ini ijon pinuji ma. Anggo bani bahasa Indonesia ya tan terpujilah Allah. Mengapa terpuji? Masih pinuji ini. Tutu pemujian on si dohalani hita memuji ia. Si dohalani pambahenanta asa ipuji hita ne bata lang. Tapi pinuji terpujilah Allah nini ay mahalani ne bata ay sendiri. Halani habagalo ni ne bata ay sendiri. Holong ni ne bata ay sendiri hubani jolma na mambahin luar biasa jolma in mangahapkon pasu-pasu ni ne bata gabe layak kita memuji pakon pasangapkon ne bata. Na ija bani panorang ay pinuji na imaksud ijay marito ni Petrus. Na pasingat kon hubani haganupan halak Kristen bani panorang ay natotap menramot kon si dia. Na imaksud pinuji halani Yesus Kristus na doma iberehon hubani dunia on ase halani ay tubuh kita ay mana padualihon ini. Ija do maksud ni ay makelahiran kembali. Atau pe tubuh na padualihon. Marhitehon ni kematian atau pe permati ni Yesus dasubani ay maperbakit ni Yesus Kristus atau pe parpuhoon ni Yesus Kristus. Arti ni kuasa Allah dinyatakan bahasa dosa ni jolma sudah diampuni dan telah dipulihkan. Ipulihkan hubungan ni jolma pakon na batana doma terputus hinan. Asialan niya hita tubuh ibagas na padualihon ibagas pambahenan ni atau pe idop ni hurni na bata ibagas Yesus Kristus. Halanay ba ni goluta on na duma ipaluah kita, na duma ibere idop niuhur rahmat hubata, totu ba ni goluta on, sido terkungkung bebani dosa, sido terikat bebani dosa ay, tapi sudah dilepaskan ibagas na Yesus Kristus na paluah kon hita. Gabi tubuh bata ay ma pangarapan nini. Artini pangarapan bani goluon, totu lang pita na marmalas nyur tumang dasa na ihap kon hita bani goluon. Tapi nalaw ipatuga, golu na berpengharapan adalah hidup na iwarnai bagi-bagi ni gaya hidup, bagi-bagi ni persoalan hidup, bagi-bagi ni malas ni uhur bani goluon. Artinya yang gunok nasional hatan nami, anggo bani panorang on panenta jenges, mungkin bani bulan depan rado lang, atau bani bulan sonarion panenta lang adong, tapi bulan depan panenta luar biasa. Anggo bani panorang on mungkin si tutup onta pita otik bisa saja bulan depan si tutup onta bahat, mungkin halani bahat nih nalahu perlu, atau bulan on bahat, tapi bulan depan otik. Banyak berkat-berkat Tuhan. Artinya pengharapan on adalah pengharapan atau pengharapan hubani naibata na iwarnai. Ada keyakinan ni halak na perusaya hubani naibata bahasa goluh ni
tetap iparmudu-mudu nai bata. Marhitehon ni na iberehon hubata ay magulu na jengis. Jadi anggo mampu do hita berpengharapan bani golu on bapa inang, hubani nalaho ibere ne bata hubata bani patar haduan minggu depan, bulan depan, tahun depan. Pasti ibagas na to gudo terus uhurta lakahta hapor sayon tahu bani ne bata nalaho pay may mahon. Ay mapasu-pasu ni ne bata nalaho iberehon hubata. Jadi halak na berpengharapan, dia selalu mengandalkan Tuhan bani goluhni. Sing ongga ia melus nini. Artinya ijon sing ongga ia melus atape anggo dida kita tutuna haduson suana na melus. Tutulang segar tene, lang nyaman hita mangida. Tapi anggo duson suana na ay mas segar ni, lang melus tutu hita maroso mangida. Hapor sayon tape, ulang sape melus nini. Keyakinan tape, pangarapan tape ubani ne bata. Ulang sape melus, bahkan horjat tape, pangabak tape, ulang sape martikas, jana ulang nini sape raseda nini. Artinya ijon nalau iondoskon hubata dalam kehidupan ini. Bani goluta sondahan on, hapur sayonta sikap ni hapur sayonta ondo. Nalahu patudukon hubata nah hita bani ari parpudi ay, apakah kita ay masih mada harajon ini bata atap hita do sitean nasora seda ay marhiteo ni harajon ini bata ulang ipaseda hita hapur sayonta ita noon marhiteo ni no kunay warna-warni ni kehidupan ketika marmalas niur marilah bermalas niur ma atapi marmalas niur ma ibagas Tuhan sangga hita berduka cita marpusok niur berduka cita tapi berpusok niur ma ibagas Tuhan nini halani aha. Orang yang berpengharapan, halak na marmalas niur ibagas Tuhan, halak na marpusok niur ibagas Tuhan, selalu akan dapat berkat-berkat yang daripada Tuhan. Karena dia tidak akan pernah mati pengharapan ni. Boido, waktu akan berlalu. Boido homa kesempatan itu tidak dapat kita ambil lagi. Boido homa hatata ay berlalu. Tapi ada satu yang tidak boleh hilang. Ay mapangarapan ta. Pangarapan hubani na ibata ibagas hapur sayonta halani duma mati Yesus Kristus na manubus sita na memberikan hubata kehidupan kembali. Artini ijon ada pengharapan kepada Allah. Pengharapan na luar biasa hubani nebata asi ulang martikas kita bani golu taon. Tutuna hado pengharapan ay anggunini iha tahun. Pengharapan tanpa iman adalah sia-sia. Jadi berkaitan do hapur sayaon pakun pangarapan ay na ija mangarapkon ay jana pangarapan ay sing boy jongjong pitah tapi ibagas hapur sayaon ketika warjahon sadarion atap pebani panurang on ada harapanku bahasa 3 bulan nari panen maaw ibagas Tuhan ketika warjahon horjaku atau pe isi kola atau pe i kantor sadarion bulan depan aku akan menerima gaji yang daripada Tuhan ibagas Tuhan haganupan sangga sonari au makorjaon horjaku bani partiga-tigaan jualanku ada harapan ketika aku menjual sangga au menjual ada upah yang kuterima ibagas Tuhan artinya ijai ada harapan hubani nebata bahasa nebatado na tak memberikan hubata ay magulu na luar biasa manramotkan goluta asebani panorang parpudi lang adong tikasta lang adong sedata lang adong ay hapur sayon na melus bata tapi segar tetap jana layak kita ay mamasuk hubani harajaon na gori atas ay harajaon na sora seda na so martikas bahkan na sora melus asi halane bapa inang marilah bani panurang on bani kemerdekaan on marilah imanta tetap segar, imanta tetap tubuh, imanta tetap bernyala-nyala untuk memberitakan firman Tuhan terlebih marpangarapan ibagas Tuhan. Sadarion hita marpawai atape merayakan aima hari kemerdekaan nikmati hitalah Tuhan memberikan kemerdekaan hubata artinya free atape bui tahun free will diberikan kebebasan kepada manusia atape kemerdekaan tapi diingat hita kemerdekaan di dalam ketaatan atau kemerdekaan di dalam pengharapan hubani nebata salam merdeka mah hubata bapa inang horas
horas horas. Amin martonggo mahita. Terima kasih mau usi isombaun uhur nami hubamu Tuhan. Doma tongon isisi ham hanami maritoni hatamu nama passing on. Napatugah kun huban nami. Ase ipuji hanami ham. Terpuji maham tongon halani pambahenan muna luar biasa huban nami. Na tetap menramot kun goluh nami. Menjagai hanami terlebih Tuhan. Doma mangondoskon anakmu nasa sadain. Ay ma Yesus Kristus na paluah kun hanami. Gabi manggoluh kanami. Ibagas na paduhalihon. Artini ita dikon hanami haganupan dosain. Jana masuk hanami hubani pangarapan. Jana layak hanami masuk hubani harajaunmu. Ay maharajaun na sora seda. Nasora martikas, bahkan nasora melus nini. Hanami matungon Bapa, sitian in. Halani hanami mahaganupan anak-anakmu. Anak-anak ni harajaun nagori atas. Halani Bapa bani panorang on Tuhan ipukah mahan. Hanami mahorja nami, jana yondoskon hanami hubagas kuasamu. Marhiton na perdingati hanami. Aima tanggal 17 Agustus 2022, 77 tahun tongon. Aima kemerdekaan negara Republik Indonesia. Inikmati hanami ma kemerdekaan on Bapa jana iapkon hanami ma haganupan in halani pasu-pasumu. Merdekalah kami Tuhan, bebaskan kami, tapi ibagas ketaatan na humbamu, jana ibagas pangarapan na humbamu. Ibagas Kristus Yesus, yunus kon hanami tonggo namion. Amin.